Emisioni 10. Pjesa e 2. Stratis Tsirkas. Jeta dhe vepra. I lindur në vitin 1911 në Kairo të Egjiptit, Stratis Tsirkas, emri vërtet i të cilit ishte Yanis Hatziandreas, jetoi në një kohë të trazuar, si për lindjen e mesme dhe Greqinë, ashtu edhe për pjesën tjetër të botës. Nga lufta e dytë botërore e deri në diktaturën ushtarake greke, e ashtu quajtura junta ushtarake, shkrimtari përjetoi brutalitetit e luftës, duke qenë aktiv politikisht që në moshë të vogël, duke marrë pjesë në çdo mënyrë në luftën antifashiste. Një nga këto mënyra ishin veprat e tij, në të cilat ai regjistroi disa nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit të 20. Ai u angazhua me poezi, të tilla si Felahi, Bujkët, e vitit 1937, Liriko Taksidi, udhëtim lirik, e vitit 1938, Hispaniko Oratorio, Oratorio Spanjolle, e vitit 1946, Studimin e letërsisë, O Kavafis ke epochitu, Kavafi dhe epoka e tij, e vitit 1958, O Politikos Kavafis, Kavafi politik, i vitit 1971, si dhe përkthime të autorëve të huaj. Me sukses të veçantë, ai kultivoi tregimin e shkurtër, O Aprilis Inopios Skleros. Prilli është më i ashpër, e vitit 1947, O Ipnos tu Theristi, Qumi i Korësit, e vitit 1954, Nureddin Boba, e vitit 1957, dhe veçanërisht romanin. Duke shfrytëzuar mësimet e shkrimtarëve të mëdhenj realist, ai shkroi romanin me 3 vëllime, Akivernites Polities, Shtetet e paqeverisura, i cili është një pjesë e rëndësishme në historinë e romanit modern grek, sepse ndërthur me mjeshtëri shkrimin realist me prirjet më të reja të prozës. Përmes 3 librave, Leshi, Klubi, e vitit 1961, Ariani, e vitit 1962, dhe Nihterida Lakurishnate, e vitit 1965, Stratis Tsirkas regjistron luftën antifashiste gjatë luftës së dytë botërore, siç u zhvillua në 3 shtete të ndryshme të paqeverisura në Jerusalem, Kairo dhe Aleksandri. Konkretisht, të 3 librat trajtojnë ngjarjet e ndodhura në lindjen e mesme, nga viti 1942 deri në vitin 1944, që kulmuan me rebelimin e forcave detare greke në prill të 44 kundër Metaksasit dhe në favor të Frontit Nacional Çlirimtar. Në fund, rebelimi zgjati 20 ditë, ndërsa britanikët bashkëpunuan me qeverinë greke të mërkimit të mbretit George të dytit për shtypjen e saj të dhunshme. 20.000 ushtar grek u gjendët në kampet e përqendrimit në lindjen e mesme, ndërsa forcat ushtarake greke u shpërndan. Vetë Tsirkas, i cili përjetoi ngjarjet drejt për së drejt, e konsideroi të gjithë trilogjinë e tij si një përpjekje për të justifikuar lëvizjen e prillit të vitit 1944, që për shumë ishte akti i parë i dhjetoristëve. Pas grushtit të shtetit të kolonelëve të vitit 1967, Stratis Tsirkas mori pjesë në heshtjen e shkrimtarëve, duke botuar vetëm përkthime. Kështu, romani i tij i radhës, me titull Hameni Aniksi, Pranvera e humbur, u botua në vitin 1976. Në mënyrë kronologjike, romani përfshim vetëm 20 ditë, nga data 4 deri në 23 korrik të vitit 1965, pra nga dita e varrimit të Sotiris Petrulas, studentit të vrarë nga forcat e policisë gjatë demonstratës së madhe studentore në Athinë. Heroi i Tsirkas, Andreas, i cili ishte refugjat politik në Tashkent, kthehet mbas 18 vitesh në Athinë, e cila po përjeton një pranverë pas luftës civile. Nga apostazia e vitit 1965 deri në vrasjen e Sotiris Petrulas, ngjarjet, megjithatë, rrjedhin dhe heroi shumë shpejt përfshihet aktivisht në atë që sot e përshkruajmë si Juliana. I referohet në historinë moderne të Greqisë periudhës së anomalive politike
që pasoi rrezimin e qeverisë së Jorgos Papandreut më 15 korrik të vitit 1965 deri në vendosjen e diktaturës kolonelëve. Ky është një tjetër mësim historie, shumë i rëndësishëm, pasi përshkruan ngjarje që stigmatizuan Greqinë moderne dhe fatkeqësisht mbeten aktuale edhe sot, kur Evropa po përjeton krizën ekonomike dhe paqëndrueshmërinë politike. Hameni Aniksi, pra Pranvera e humbur, do të ishte pjesa e parë e trilogjisë së dytë të Cirkas, e cila do të titullojë Dhisekta Hronja, vite të brishta. Megjithatë, autori nuk ja doli kurrë ta përfundonte këtë projekt, pasi u nda nga jeta në vitin 1980. Kështu, Hameni Aniksi, Pranvera e humbur, ishte vepra e fundit intelektuale e këtij shkrimtari të madh. Stratis Cirkas ishte një nga shkrimtarët më të mëdhenj të brezit të pas luftës, duke lënë pas një vepër të rëndësishme për brezat e ardhshëm. Në emisionin e sotshëm do të dëgjoni pjesën e dytë të fragmentit nga romani Ariani. Ariani është i dyti nga 3 librat që përbën romanin A Kivernites Polities, shtete të paqeverisura të Stratis Cirkas, dhe i referohet ngjarjeve të luftës në lindjen e mesme gjatë luftës së dytë botërore. Aksioni shpaloset radhazi në Jerusalem, Kairo dhe Aleksandri. Figura qendrore në të treja është Mano Simeonidis, togeri 2 i reparteve ushtarake greke që ishin formuar në Egjipt pas pushtimit të Greqisë nga gjermanët. Ai është antar i një organizate të majtë dhe është i përfshirë në veprimtaritë politike të kohës. Në roman dominojnë konfliktet politike, elementi grek i familjeve, si dhe klima kosmopolite e lindjes së mesme. Në fragmentin ton, Simonidi është duke u shëruar në Kairo dhe po qëndron në shtëpinë e një familjeje greke, të Arianit dhe Dionisis Saridis, djalë i të cilëve Mihalis është shoku i tij. Boshti qendror janë marrëdhëniet e punës dhe ato njerëzore të banorëve vendasve në Egjipt gjatë viteve të luftës së dytë botërore, të paraqitura nga 2 këndvështrime. Dionisis Sardis, babai i familjes, në vitin 1919 punonte në Kairo, në ëmbëltoren e një zviceriani. Deri atëherë, në këtë pasticeri punonin vetëm kamarierë evropian, grek dhe italian. Por, për të bërë kursime, zviceriani fillon të punësoj edhe egjiptian me pagë më të ulët. Atëherë, kamarierët grek dhe italian shkojnë dhe ankohen të zviceriani duke i kërkuar të dëbojë egjiptianët. Por ai nuk e pranon kërkesën e tyre dhe sjell policin. Kamarierët evropian hynë në grev me iniciativën e Dionisit. Ndërkohë, Thomas, një grek që kishte vendosur të mos merrte pjesë në grev, qëllon Dionisin në këmbë, ndërsa ai tenton të hyjë në pasticeri. Siç shihet në vijim, Dionisi dhe djali i tij Stamatis besojnë se kolonët evropian kanë të drejtë të shtypin dhe të shfrytëzojnë egjiptianët. Ata janë besnik ndaj racizmit racor, kujdesen vetëm për interesat e tyre dhe i shohin vendasit me urrëtie dhe mospëlqim. Ata i quajnë arab, i konsiderojnë qenie inferiore, nuk duan asnjë bashkëpunim me ta dhe besojnë se vendasit nuk kanë të drejtë në vendet e punës së të bardhëve. Përkundrazi, Simonidi është një avokat i Lëvizjes së Bashkuar të Punës. Kontrasti midis këtyre 2 ideologjive jepet përmes dialogëve dhe rikthimeve. Ariani, një nga fytyrat më të ashpra të krijuar nga Cirkas, është një fytyrë e ngrohtë, plot urtësi popullore, mirësi, mirëkuptim, humanizëm dhe nuk pajtohet me mentalitetin racist të bashkëshortit dhe djalit të saj. Ajo ndjek me hidhërim bisedën, pa fjalë, dhe mendon se Dionisi ua ka përcjell këto perceptime dhe paragjykime edhe fëmijëve të tyre, përveç Mihalit. Ai beson se njerëzit kanë gjëra të përbashkëta pavarësisht se nga vijnë. Ata kanë probleme dhe dhimbje të gjashme. Të gjithë, evropian dhe egjiptian, po përpiqen të fitojnë jetesën e tyre. Ai ka frikë se sjellja mizore dhe e padrejtë e evropianëve do të ketë një zhvillim shumë të keq. Ajo gjithashtu shqetësohet për pikpamjet e burrit dhe djalit të saj dhe parashikon të ardhmen, e cila do të jetë katastrofike për të huajt.
Një ditë vendasit do të revoltojnë dhe do t'i dëbojnë evropianët nga Egjipti. Parashikon se çfarë do të ndodhë pas disa vitesh, pas vitit 1952. Dhe vërtet, egjiptianët do të revoltojnë dhe do t'i dëbojnë evropianët nga Egjipti. Megjithatë, grekët që kanë lindur dhe kanë jetuar në Egjipt do të kenë lënë pas një pjesë të madhe të jetës së tyre atje dhe është turp të mbushet zemra me keqdashje ndaj vendasve. Ariani nuk ka ide dhe teori. Ajo e ka emocion dhe vetëdije. Fuqia e monologut të saj mendor bazohet në përvojën e saj personale, vuajtjen njerëzore. Ajo rrëfen me detaje se si një herë vajza e saj Urania u sëmur papritur kur ishte e re. Ajo pothuajse vdiq. Dionisi mungonte atë ditë nga shtëpia. Ai që ndihmoi Ariane ishte Yunes, fqinji i varfër egjiptian. Ai vetë e çoi Uranin në farmaci edhe tek mjeku. Dionisi e shikon me shumë përbuzje Yunes. Ai e quan gomar, qen arab, këmbëzbathur, e megjithatë, Yunes ishte ai që i shpëtoi vajzën. Si një tjetër Ariane, heroina zgjidh fillin që i duhet për të dalë nga labirinthi i paragjykimeve politike dhe racore. Marrëdhëniet njerëzore janë të vlefshme dhe jo të mirat materiale që njeriu do të kursejë në kohën e fatkeqësisë. Njerëzimi, solidariteti dhe dashuria për njerëzit janë më të forta dhe më të vërteta se paragjykimi dhe racizmi. Αριάγνη. Απόσπασμα. Μάτια που σε κοιτούνε και δεν σαλεύουνε. Μάτια που μαλώνουνε. Η βροχή δυνάμωσε και ο κόσμος σκοτίνιασε. Το παιδί με την προβιά θα του κόψει τουλάχιστον να χωθεί σε καμιά πόρτα για να μην βρέχεται. Αχ, παιδί μου, στα μάτι. Αχ, Καλλιόπη Ουρανία. Αχ, κύριε τους εσύ που τους τα έμαθες αυτά. Γιατί γουμάρια. Γιατί κουρμπάτσι. Εκεί που είναι ο πόνος και ο υδρότας και τα δάκρυα, εκεί δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί λοιπόν σκάβετε ένα χαντάκι και χωρίζεστε. Πού θα σας βγάλουν αυτά τα μυαλά. Τρέμω. Θα ήθελα να μην ζω. Να μην δούνε τα μάτια μου. Θα έρθει η μέρα. Βλέπω κόσμο να στριμώχνεται στις προκυμαίες με βουνά γύρω τους τις βαλίτσες και τους μπόγους και τα στρώματα. Και πίσω τους τάφοι γονιών, προγόνων, τάφοι μικρών παιδιών αφημένοι στο έλεος του Θεού. Δίχως καντήλι, δίχως ένα κουβά νερό να ξεδιψάσουν τα κοκαλά τους. Και όλο το μόχθο, τις γιορτές, τις αγκούσες, 50, 80, 100 χρόνων, να θαρρείτε πια πως τις παίρνετε μαζί σας, γιατί καρφώσατε όπως μέσα σε σανιδένια μπατάλικα σεντούκια τα έπιπλα και το ρουχισμό και τα σκεύη σας και τίποτε θυμητικά μικροπράγματα. Και θα νομίζετε πως μια και κουβαλήσετε τα πράματα, σώσατε μαζί τους τη χαρά και τους έρωτες και τις ελπίδες και τα μεθύσια. Τίποτα δεν σώσατε. Μόνο άψυχα πράματα που κάποτε σταθήκαν μάρτυρες. Θα τα στήσετε κάτω από άλλον ουρανό και θα δείτε πως δεν θα σας μιλούν. Δεν θα σας λένε αυτά που περιμένετε. Γιατί θα τα ζεσταίνουν άλλα χνότα, άλλα βλέμματα, άλλες φωνές. Μη χάνεστε. Και ακούστε που σας λέω. Μια ζωή που έζησες την έζησες. Δεν τη βρίσκεις αλλού. Γιατί την έζησες μέσα σε μυρωδιές, μέσα σε φώτα, μέσα σε ήλιους και βροχές, μέσα σε ανθρώπους. Και αυτά όλα θα μένουν πίσω σου και θα τα αναζητάς. Θα τριγυρίζετε σαν άταφοι νεκροί που ζητούν ένα λάκκο να πέσουν μέσα, να ξεκουραστούν. Και τα γουμάρια και το κουρμπάτσι θα βρίσκονται πίσω σας μίλια. Και εσείς πια μήτε θα τα θυμόσαστε. Εγώ θα λέτε, να ξεραθεί το στόμα μου αν είπα ποτέ τέτοιο λόγο. Μα τον είπατε. Είναι γραμμένο στον αέρα, πάνω στους στίχους των σπιτιών, μέσα στις φυλάδες που βγάζατε. Και τούτοι άνθρωποι, όσο πονετικοί κι αν είναι, πώς θέτε να τον ξεχάσουνε. Θα τον θυμούνται και θα σας τον θυμίζουνε. Και εσείς θα μετανιώνετε πικρά. Γι' αυτό σας λέω μη, όσο είναι καιρός. Θα λέτε, μάνα, και τούτη τη λεκάνη πίσω μας θα την αφήσουμε. Να σας πω για τη λεκάνη. Το άσπρο σμάλτο της από μέσα είναι τσουκαρισμένο στον πάτο. Μια μαύρη ξεγδαρματιά που μεγαλώνει με τα χρόνια, γι' αυτό θέλει προσοχή στο σαπούνισμα. Έτσι την αγόρασα μισοτιμής. Αυτού μέσα έπλυνα τα μουρουδιακά σας. Από Μιχάλη ως Νίκο, 30 χρόνια, μάλιστα. Πώς θα ρείτε πως τίνεται νοικοκυριό, άμα ζεις με ροδούλι με ροφάι.
Αυτό που αγοράζεις κόβοντας από το ψωμί σου το καμαρώνεις, το προστατεύεις, γαντζώνεσαι πάνω του. Και το κουβαλάς. Από το ισόγειο της Μπαλάξας στο μονόροφο του λαβύρινθου με τα πολλά καφασωτά. Και από εκεί εδώ. Και από εδώ ποιος ξέρει πού, με τα μυαλά που πηγαίνετε. Ακούς εκεί γουμάρια. Δεν τη θυμάστε, φαίνεται, τη λεκάνη γεμάτη ως τη μέση με το αίμα της ουρανίας. Τη θυμάστε? Ήτανε νύχτα του Οκτώβρη, ζεστή. Το κοριτσάκι από το απόγευμα, σαν γύρισε από το σχολείο, παραπονιόταν. Ένα βάρος, μαμά, στο κεφάλι μου. Τη βάλαμε κάτω και πλάγιασε νωρίς. Θα ήταν 9, θα ήταν 10. Ο ποδηλατάς κάτω είχε στήσει το τάβλι στο φως της εσετιλίνης και ρίχνε μόνο στα ζάρια για να γυμνάζεται. «Μαμά», φωνάζει η ουρανία, «έλα να δεις». Είχε ανοίξει η μύτη της. Τα μαξιλάρια κόκκινα, το νυχτικό της έσταζε. «Δεν είναι τίποτε», είπαμε. «Θα ξεθυμάνει ο πονοκέφαλος». Μα το αίμα έτρεχε βρύση. Φέραμε το κοριτσάκι στο αντρέ. Φέραμε τη λεκάνη και πιάσαμε τα ξύδια και τα μπαμπάκια. «Σκύψε, παιδί μου, μέσα. Όχι, όχι, καλύτερα πίσω το κεφάλι σου». Τι γάζες, τι μαντίλια γέμισε. «Βρε Μιχάλη», λέω του μεγάλου, «η βάρδια του πατέρα σου ακόμη δεν τελείωσε. Πετάξου σε ένα τηλέφωνο και πες του να φέρει αμέσως γιατρό». «Γιατρό νύχτα στο σπίτι?» Έβαλε τα κλάματα ως τα μάτια και πίσω του το καλλιοπάκι. Η ουρανία ήταν σαν το πανί, σκυμμένη πάνω από τη λεκάνη. Δεν ήθελε πια να γέρνει πίσω, γιατί το αίμα κατέβαινε στο στομάχι της και την αναγούλιαζε. Και ο Μιχάλης ξεχρόνιζε. «Πάει, το χάνω το παιδί», λέω μέσα μου. «Βαστάτε τη στο κούτελο», τους λέω, και πάω στα εικονίσματα. Έπεσα χάμω και χτυπούσα το κεφάλι στο πάτωμα. «Παναγίτσα», μου έλεγα, «όχι αυτό. Είναι αθώο και τα αγαπάει τόσο τα γράμματα. Και στο ράψιμο είναι καλό και τα αδέρφια της τα πονάει και είναι η αδυναμία του κύρι της». «Μαμά», μου φωνάζουνε. Τα χέρια της πάγωσαν. Και ο Μιχάλης ξεχρόνιζε. Και έφτασε κάποτε και νόμισα πως έφτασε ο Μεσσίας. Μα τι μου λέει? Ο πατέρας δεν πήγε απόψε καθόλου στη δουλειά. Όση φορά! Ο ανάθεμα σε αυτόν που έβγαζε τις τράπουλες. Κάνω έτσι και όταν είδα τη λεκάνη γεμάτη στα μισά, μου ήρθε σαν τρέλα. Μπα, λέω, αδύνατο τόσο αίμα να είναι του παιδιού. Θα είχε τελειώσει. Αυτό είναι ξυνισμένο κρασί από την ταμιζανίτσα του μπαλκονιού. Το παιδί χάνεται, Αριάγνη! Άνοιξα τα παράθυρα. «Σώστε, χριστιανοί, το χάνω μέσα από τα χέρια μου», φωνάζω. Από κάτω κάτι μου λέγανε. Σκύβω. Ήταν ο Γιούνες με εκείνο το σερσέμι τον πιανίστα το Γερμανό και χάζευαν το τάβλι του ποδηλατά. «Ω, Μεχάλη, τρέχει τίποτα?» «Βρε Γιούνες», του λέω, «σώσε, το παιδί μου τελειώνει». Ώσπου να το πω ήταν απάνω. Πλάτς-πλάτς χτυπούσαν τα γυμνά του πόδια στα πέτρινα σκαλοπάτια. Μια και δυο τη σήκωσε στα χέρια και δρόμο κάτω. Πίσω ο Μιχάλης με το παλτουδάκι της για να τη σκεπάσει. Ξοπίσω τους εγώ με τις παντόφλες και την νυχτικιά. Πού την πάει? Τρέχαμε σαν τρελή και δεν τον προφταίναμε. Και από πίσω μας ο Μαχαλάς ξεσηκωμένος να ρωτάει: «Μα τι γίνηκε, φωνικό?» Ποιος είχε καιρό να τους ξηγήσει. Όταν φτάσαμε στην μπουστάνη, τον χάσαμε. «Αριστερά! Πήρε την Νταουαουίν», μας λέει ένας περαστικός. Κατάλαβα. Την πήγαινε στο φαρμακείο που διανυχτέρευε, αντίκριστο σαράι του Πασά. Την είχαν κιόλας ξαπλωμένη στο μουσαμαδένιο κρεβάτι. «Ψυχραιμία, κυρία μου», έλεγε ο φαρμακοποιός. «Μην κάνετε έτσι. Τώρα θα φτάσει ο γιατρός. Ευτυχώς κατοικεί από πάνω μας». Πήγε να τον φωνάξει. «Μα πού το βρήκατε τέτοιο θηρίο? Κοιτάξτε πως την έσπασε την πόρτα μου. Αφού τον είδα και του φώναξα έρχομαι, ήταν ανάγκη να την κλωτσίσει? Ποιος θα πληρώσει τώρα τα τζάμια?» Με το γιατρό άλλο ζήτημα. Τον κατέβασε με τις πιτζάμες και τον κρατούσε από το σβέρκο μπας και του φύγει. Μα εκεί το παράκαμνε. Γιατί ο γιατρός ήταν ένας καλότατος άνθρωπος. Μικροκαμωμένος με μούση, μιλούσε φαρσί τα ελληνικά, αν κι ήταν εσαμλής ή κάτι τέτοιο. «Βρε Γιούνες», του λέω, «κατέβασε τα χέρια σου από το γιατρό, δεν τρέπεσαι?» «Ω Μεχάλη», μου κάνει, «άσε με να τελειώσω τη δουλειά κι ύστερα δίρεμε». Έτσι το σώσαμε το κοριτσάκι. Και όταν γυρίσαμε σπίτι με τα μάξι που μας έφερε ο Γιούνες και την πλαγιάσαμε στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκε, είδα τη λεκάνη πάνω στο τραπέζι. «Θεέ μου», είπα, «αυτό είναι το αίμα του παιδιού μου. Πώς να το χύσω στο νεροχύτη?» Μα και αυτό το έκανα. Και όταν γύρισε ο κύρις της ξημερώματα πια, το σπίτι ήταν εσυγυρισμένο και όλα τα παιδιά κοιμώντουσαν σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Το γουμάρι του κάνω, ο ξυπόλυτος που λες καμιά φορά, έσωσε το παιδί μας απόψε. Ποιος, τι? Και όταν του τάπαμε το νι και με το σίγμα, τι γυρίζει και μου κάνει?
Κι άφησες αυτόν το βρωμάραπα να πάρει στην αγκαλιά του το κορίτσι μας. Τη λεκάνη και τα εικονίσματα μπορείτε να τα πάρετε. Ακόμη και το τραπέζι με τον κίτρινο μουσαμά. Και την ουρανίτσα την ίδια μπορείτε να τη στείλετε αλλού. Μα η νύχτα μέσα στο γαϊδουροκαλόκαιρο, το φως της ασετιλίνης, τους δρόμους και το βουητό του μαχαλά, τα σπασμένα τζάμια και τις μεγάλες φωτισμένες γυάλες με το πράσινο και το κόκκινο νερό, το λαχάνιασμα του Γιούνες, το χαμόγελο του γιατρού. Αυτά όλα θα μείνουν πίσω. Δεν κλείνονται σε βαγόνια. Και δίχως αυτά τι παίρνετε μαζί σας? Τίποτα.